Laki ke whai e talanoa, waha koia o e kau Faiongoongo, pea mo e Eiki Palemia o Tonga, kai pe ki he pure anga Tonga. Koe ni ko mea mai a Eiki Palemia o Tonga, ona po Hu'akavameiliku. Vai la mali tia fitu usiane hoik ala ta to lawa ke hoatani ka Faiongoongo tapi ke kamata ta potano pa ko len wa ke mista Fonua lo tia fitu ke ne kamat ma ka ta kiloto mau Fakataha ko autua ko pare tu ai ko fanten yo lei ke Fonua ka ma no ka kai Fakataha o ke la ko fu ai tu ya Tonga ka ma dai ni kuin yo talo ni te ye tama pinis kalau ni mai fare wa mai lei ko ya fa la ma ni e Palemia Tonga ka ma e ho mista ka pleti ka ma se ai fare area ko ho e ta Fonua ka wa ya usan o Eiki pe ke Fakataha Eiki o tataki Eiki Palemia e pia fikone o maulo tu i tataki ho lau mari i whakanonga ai whakakakato o ngā i whatongia mo siate o toka ki ai ngāo e utaki e Palemia Tonga lau mari ai minista Fonua kau mai minista mo ui e ngā i tokoni ke tataki e ngā i whatongia i pia fikone tau kau a mua Fiona Fakataha me kau taki ngāo e kotoa ngā i put ngāo e ngā i Faiongoongo ni Fakataha lelei e tataki o lau mari ko ma rotu e wa peta alo o Jesus Christ ko mau Eiki o famo ui amen o malo ni lo tia fitu vai kamata tau ko kama ke lo lelei ko ya tapi o to ma fafi ko ko ri hu fa ngai pe ai fa tap ka to tau anga mai ni ki ai I he tau fa pota no ko ni ka Faiongoongo ku fa fi mo lava mai ne ngoi tai no e fa ho ko atu o tu I mahalo ku tai pe ke tau to e pota no ku lai pe ngai me ke fa pota no ke ai ko ura ki pe ko e tau ta off ko restriction ko he covid ta hiva e ai toktali ni PNMC o ke kabineti tali vai ngai fotutu wa ku kai ko me la pe he ni ko e kamata ya ko me form 1 ki he form fitu ai na o sile le foke form 1 ni ma no fitu ka ku arrive vai ni me form 1 ala ke form fitu o ku fata ke nau wa kamata aya ko auleva mo ke fiu ke tahawa ke ni ma nai ta ke ni ma ka ko ke ni ki he tahawa ke ni ma o gai pe mo ga hi filiwa ki MIQ mo me pe de to ke misa moi ke de to ke fa ho ko ato nai to itali fo ke kabineti o si no tuaki mo fa interview ai ka commissioner ke public service commission e to tolu o tali ai sinilau kolgi ka ofisi process plum fila mo elen mone ko ka commissioner ia ke na ule ho ka te tainim ie kai ke ho ka ki ai sia Simeon ko me pe ta ku mahal mau nga pe ke fa da no ge o ku ai ngai folau ma ke o ku nau amana ki nau fo mai tonga ka wai misa ki muli asiaina ka wai minista me Saudi Arabia o ku ai ke fo mai o ne ahi Pasifiki wa mai pe protocol na tau fa ko pe ki mo ai ngai ai pe ni ga ba pe to ga me o to ga ta pe to ki feu I mai ko me mawinga mahalo I pulianga na e fai te ai budget pe estimate fa tau pe na e fa hua te ki fa le na pe ke fa te ngai fa ki dili mo ko le mai mo wala me pe me ngai tapa ke
ke nau ngai pacheti pe ku nei fai leva no prine weekend pe o si fra o stofa leva fra hokot leva ki fai ale we ngai kupu anga maheni pe ton ke ave ke ai pacheti pa ko hange pe ko ya ki mo pa mo e ke mai ke pacheti ko mo ton pe ke mo la ve ibe ko anga maheni rock te pile I fai ale ka to fai no ta no publicly ai gahi fika mo gahi estimate ko asi ko fika ko tu ko ki me ava ve pe o te tau tau le va ve pe fia fin au ma hinga pe ke fa ho ka te ngai ki ong ko ya ka tu ken ke mi sa mo hi ke ne to ta nak ma ngai fa mata la Fekau'aki pe mo COVID-19 malo pito ik Palemia pa ko le pe ke hu fanga he Tongatapu ne kamata ki ai confidence ko ini ai tukat pe ki update va pe me ai pe ka Faiongoongo me ka Fonua ku update fa ha pe he potunga we ai tunga ku ai covid ko alen ke wike tolu ke ilalo pe to te au ai pe case positive he aho ai ko au ki ane uhu case positive faon ai ko case fakato tal me he ula ko fe pueri tamano ta afto ngau hi wafa pe ko active cases pe ku ono ngau fitu ai ku tunga fa fie mari apito ku ai tunga ko covid ka ko ngai tesi ko ku fai o ku wa pe ke taf val ngau tu pono ngau tu he au mai no mai pe he tunga fa fie mari holo apito case ha pai pa mo va he taini pa ku fafia pe tunga ko ku ai covid hiva ko ola ko hu malu I ke pesete hiva valu to si ulaki hiva ta to siwa ni ma valu pusta pe ko hu ko fanaui ki ta ni ma ko ke ta ta o ku pesete fata wa ke ta ni mi ai ku alpe ki olunga hu malu I pa ku fafia mari tunga ku tau ai hange goin go me ek Palemia na folau mai fo ki Palestine olimpiki fo ya hopeta pa gu ai pe ngahi tutu ngawe ki ai hange go te folau mai go ne minister ki muri ai mesiaina pe minister tak mamata ko ia Saudi Arabia o ku ho mai pe ai mai fo I ahta tena fok pa gu ai pe ngahi tutu ki ai ko kamata ke hoko atu ko ne o tuanga foke a hone ka kinau tol ko na fa folau mai pa me no sila mo fisi pa mo Australia he a hon ai ko tahia he kan fa folau to la mai ki tongan na fe unga ka pa se na mai ko he wi ko si mo to ko fa nga u aval ko si ko ku o kinau tolu fa fi a pit na to valu pe na positivi pe ka ko na CD values o ku I he tunga ma olunga ia ko ke na honga fa mafola ai fo tuan ai ku o ku fala pe ngahi fa fo ku mai ko no tau kai nga pe me to pleanga ko aho ulaki ko sune ai ko repeat hoko ia haula ko sune pe mo fatonga na holo pe tau MIQ ai ko na aho ne fit ko ha ko haula ko sune holo MIQ aho nima ai ko tau te wa to pe ni ki he whakafainga mari ai tunga ko ku ai frava ai pora ai ko ne aho nima ko ia te ai mo fo I repeat hoko to aho nima moia o mai fainga mari ke potunga o mo ka ngawe ke na hanga siofi ka pau al lele ya to ai pe ai tunga ko ku ai te tau holo pe ai tunga ko ku ai MIQ hange pe ko ngai u Fonua ko ia I to pleanga ai ko tunga ko ku ai he tainimi Fakataha ko ne form 1 ka to ai tertiary ka ma secondary school ke na foke hako pe ka pau tunga fa fie mari ai pe we franganga ki he hono fa fo o ko ai ngahi tutu ni Fakatapui
ke tuanga pa mo e lautohi ke nau foki ki he ako mau ngau pito pe ngai mea koe ni hoko e ka Faiongoongo ka mai ka kai Fonua ki he tau teu ke tau toi ma teu ang ka pau au taimi ku Fakataha e kau a Fonua ki he folau mai ai aku ia fi hen mo fa malo ki he kovana ve o vai Fonua va ka ma hapai ka mai Tongatapu le mo ka ngawe he whaholele mai e whatongia po tunga mo ui o tau ausia i e tunga maho inga ko eni. Mo whatokanga iange ko niwa Tongatapu pe mo eua o ku ke hao pe o sikamata e whakafoki ka o eua no fo Tongatapu ai kuna nautu waka heni ki eua ai aku whai alu ki ai whakawiki. Mai no pea niwa fo na iai e tokotolu na e positive i e po da pe pa o siv na tol negative o frata ai ko tunga fa muy pe o ku ai ai covid mo fra am ko ia e hoko pe he atu ai pe ai fengau a ke potunga o ka mai ka kai Fonua ki he tunga le o ku ia ai covid mo fra to nga yang e ka Faiongoongo ka mai ka kai Fonua ko mai na bene fa mo kong ai tu ta covid i ho tau ai Fonuan ko tau au si ai e tunga koin pa o tui ko e Fekau'aki va ofi o tau fai ai potunga oe pa mo e kakai e Fonua ke tau au si ai tunga ku fa fi o tau au ki ai i ahoni mal ko ki tana ki pe ai Palemia malo Paro Vesamo tau kamata lewe tau ai feui o kata pe o tau laklere tau raki apa o se pe tau taimi pa tau feu mai ko ia pe ko feu i pa mano ni ma son ma de la mali Palemia ma de la mali ko ki ni sta kapneti pa malo ate ki sa mali ko mau e Palemia ka feu penia ki ni sta moi kata ki ni sta moi na ki fa mana na to ta mano ta hafe talunga hu fa kakai faluku fua ko mau e COVID-19 ai ta pe ko omikoloni ko to kono ngea fitu pe ai positive case i he taimini pe ko fatala no ai pe ko te tukuange mo to fa ngea wa valu i he ahonia ai ko ahoia hono fitu pe ya na fa ka fitu na ki hate ba ma ke vave ai taimi ke tau mamalan mata he koni ko te hu mo ya ko te hu fo mo nia o ke fo mfito unga penia tangari fa baba ko ni va ku tau green light ya pe ya hatai me fai tu ne fitu na e Palemia ka to ko tu malo Palo pito so ani ko tu fo ke tai ni me go Oscar me o se ngahi fatap tapu yo no tukuan ko e primary school ben be ko la do buleanga o to ko ke tukuan Mange fo ko ku fawa ko e form 1 ki he form 7 o ku te na fok na tur ke a ko ku ka hau. Ka pau e Paula lele ya tu ai pe ai ko tau fa fo ko e Fatapui e Fakataha le fa na wa tau pe be ko tau lan matai. malo pe to ko ki tana kwa pe ke son e ko yang ko me mi sta tau fa data mamali ai da tau le mai ne form ni ma ke fitu mo form ua tu mo tertiary o na at kata pe university mo me pa hange ko ne me ane nai in the last few days ngai a ko ki boi na anda he ni manoa so ai mahino o ku ngau ai fetoni aki apia ko ke hono tau hipe he ko me na mau sio ke na o vale pe ko alu ki olunga fika e foki mai kon e fa na ko ako i university ka uma a high school but so far to date o ku ange ko me na below he ni manoa he ai ngari pe o ku fa fie mari pe pa ko me mo tuang ma mari mai pe fa na malo pe to ki fe fa si pe e ni sta ko ko mista ko ngahi ako e nia ku fotu pe ku fanongo pe he ngongo o ku tau to loi to o he fotu a primary school ko matu atai fanau o ke fu po i hu e ke pe he ko to ko nia fanau fa me fonua nia
ke fai mo fotu e ako ka foki e mau fa na fa mo puna ke ako ka ke tau toloi ko e pe ke kore mai mo ke minista mui to e fakal i viang mo fa to la e fonua ka lava foki fa na ke ako popola e fonua ni ke hu ka wile ba me tua ai ko fika wa pe kore ko unga ko ki ai ki fa matala fa la anga pe metu ka ko la ngutu la wenia o tau frau fiatu ke panga ngo fulu miliona e foi fra mole pe ko ke fola mai me muri a preparation a ka kai ko no fo muri talo me fe pueli ki he ahoni ka ko le pe ne ko holo me a wataha a tafa a ngo fulu a fitu ki ko le pe ke fitu na pe la fa fale i ke lava mo fola ko sune na ha fea na wa ma ki fua ha me ka ki fra ka ke ha panga ki Palemia mo Fonua ke tokoni a ki tau me na mai ka kai ko fio mai pa na to tongi ka na wo mai pa ka kai pa Fakataha na to ki o kolontin me api malo pito e so ati hanga ko ku fa nai ko e hu ko e tau ni ma ko ke tau tata pe se te Fakataha e tai ni o ku kai ko tonga ni e Fonua to fo fai e hu ko e tau ni ma ke tau tata o fai mai i Europe o hau America Australia New Zealand o ku monu ia tonga ni ku ofa mai a New Zealand ke o mai fai sa ke hu fai ko hu malui o ku na to kamata to tuvalu ko hamo na fenga ko ni ke na ma o hapeset lelei na wako foki e soane me to ko e misere o tai me tau to mama na hoko foi to misere ha mo ke ha ko like ka na to ha mo be ta na la he mate ai pa to ki o val pa na o hore va ka kai ko fa ma mai pe awia he kai ke tau tatari ke hoko ha me apehe pa to ki o ka kai o malo hange ko fa hoha ngahi conference ko e ka pauna tau ma o foi Fekau'aki ko ia he ahon e ke ilahi pe mate he fatafata vai ko ate pupula misere ka to ngahi fo polio ka ko osi atu ngahi fokoutua ko ia ko uhinga peta ko e hukumalui ko tu ko framoni ia he potunga we he tainimi ko e hukumalui ko no una tokoni lahi ki ke kai ko o hovare so ane a muri ai he si e kauta ko he ICU o au ke pekia ka pau de mohanga fatonga he Luciane pa mo e kau Faiongoongo ko na kamata to mai o mikoloni ki Tonga he a ula ki o February na e to e o mikoloni ha mo a tafitu ko sila he fika ya ha mo ia tautolu puke pe ko positive cases pe to elahianga mo na u kaupekia ko ku talanoa ka ko hanga o talanoa e mau inga ko ia ai hu malui ko fa mangi mai e au ka pau kai ke tui hani I ke hu malui me aia ana o we to alo fakaloto I holo hata ke wa hu malui he ke mai toto ko ia o lau pe ke mai ka mau tol ko foi fehu whakafoki e ke ki a hai a ki nau tolu o ku palo pare mai a ko hinga ko nau hatunga ko ni ku nau iai ai ko pese ko ne Fakataha e soani ku mau ngoi pe ku neongo e hatunga u tau iai pe neongo ku ia lao ia tongan o se ni lauta ko tigei ke hanga e pureanga o whakaaonga ai lao ko ia ke fai foi mea lea ko no ko whakamalohi pa ko tu yo kuma hinga pe ke mea he ka kai Fonua o te ke alua te pule anga me potunga mo ke whakamalohi ko ke hu ngau ak pe mitia whakamatala tu ki motol pa ku ia pe ai ti me potunga mo u ka ia via pulok se inkup o fatuki pa ku nau takai holo I ngahi media una I he valfit point ni ma ko nau I he kerea mal nau o sia watu tapinga so ko saya re ke na wa to ire vai polo kala ma hoko ko hinga pe ko ngahi kau fanongo ku mo fanonga ko mo retio ma hinga pe ke wa to Fekau'aki pa ko tui soane ko foi konga ko ho foi fehu ko ke totongi ko ki na tolu ko
Mau na Lolotonga ita mai ka koe he ai ke totong na tolu kai tai totong e. Ka koe mea ia ke tok whai kia ha sio kia e minister paanga mo e potunga oe ke foi Fekau'aki. Đâu cái kêu tôi lẽ biểu hiện cả cuộc tôi áo cái phải có để gọi đi còn hướng ngã bên của tàu tôi có sĩ tàu qua tàu tôi bên tàu nó nghe fitu positive cases cái bởi cái máu bé phải ngã mà cái tàu có ní phải cái việc cái nào tôi cái nào nó phải máu máu bây giờ cái hậu yêu cái tàu tôi master tàu osi tàu ngàn negative cái tàu ngàn nhỉ cái có đấy cái phải cái việc mua tụ à mà lo Koe mantui pe soane koe ke COVID ia kai ke osi ku henia ke tau feao mo ia. Ai ko tau ala tu kon ke ngai whakailonga lan mata koe whakamahino ke kakai Fonua o tau wako ke tau nofo mo e vailasi. Ngalo. He u osi nofo pe he whakaukau e potunga oe e ia e taimi e te efo i wei. He pe koe ha e riwanga o e omikoloni e ne au. Ka koe whawhiawhia me dominate he omikoloni a mamani e. Nea ngoku toki hau e PA1 ua tolu whanima ka koe omikoloni pe. Aia koe mea u whawhiawhia he tainimi koe ke dominate he omikoloni koe ke toi fuloko ase e Delta. Malo. Hoko. O whihu ia le. Whamalo atu he whangamari e pako kore pe ke o whangai ngai Fakatapu ka mata ke prokalama koe ni. Ko e ki whihu pe nia kai tomu a whamalo atu pe koe ngā koe tuunga koe kuia e COVID. Mai no pe whoko e tau ngā hi press conference e ni Fekau'aki ma COVID. Pa tok tāna ki atai pe ngā hi ka venga ke. Ko e ki ka venga ni o ko toka ngau ki ai Palemia Fekau'aki pe nia pe mo tuunga koe ni kuia i ho kabineti. I hinga hi hopo koe ni ko tau o si whanongoa no ngā hi ola. Tāna ki atkia i moho o tokon Palemia i he ola koe ni hopo he whalaite kua o si. Koe wheu i koe hae tu unga o ki ai ho kabineti moho whako tu. Mai no pe whok na es whakahue u petitions koe niti se matau kua o si. Nai au se ai hau palani whako tu. Nā hanga hi ola peni aini koe ni kutawa o ki he aho ni. Koe hae tu unga koe ia. Koe tu unga koe kuia e Sengstar, Saulala. Na os mahino pe se hifo he Facebook na os na os whakahua ten toi whawhisi ka teke ke mau o ha whainga tala whakaofisiale mi ho fitu me fitu na pe koe hae tu kunga kuia ni toi whakawhisi ko ia ai koe ma koe ki whehui pe ko whe kamata tu aki e ai hake ko lau dai whai petition ni ko bodi nei kai ke mauturia nei wheunga ai ngai mea koe nei o mai koe ke whai ke hopo. E rau liwi te te rukai ki o whi mau ki o komene he ke i he court ai tāngi mo wala mea pe he. He taim tatau pe, na es whai pe si o kai aha mea e hoko, ko hai mau mea e whai. Paka tu e taini mi mua hange pe koe koe ngai press conference ki mua. O mau tali pe ke whai tūtūni koe ai whamau, ai kono ansi ti koe ni. He ku, at the same time, o wai pe whai process unau appeal, mo nau application ke stay a judgment. Ai au kei lere he tai nimi. O kai ki tau mau pe ko hai mea hoko. E ni au kai ki he mōni te. E kau kai ki pe heo mau ta ia ngai whototo pe ko hai e whetongi hai wala mea pe he. But until ko carry out a judgment, we respect o ke ai pe totonu anau tolu ke nau apply ke stay judgment. Mo nau appeal kai whoki tau mau ke aho e whai appeal pe e whai pe ki September. Pe toho mai ki mua ko ngā pe ko urgency o meta ko in Fekau'aki pa mo pulea ngā mo whalea lea. Ko haka wheo no wa? Ai ako o si mahino i au whakahua te nau application ke stay ngā hei tūtūni pa mo nau tangi. En mo nau tangi. Some of them I know first hand o kosi whakahua e nau tangi. Mo nau application for ke stay. He o pau lewa e grant he whamau e kai lewa ke whaha unseat. O pau lewa e kai ke grant pa e go through lewa unseat. So we have to wait until that process o complete. Ko hae lewe tu unga unau iai he taimi ni unau ke ngāu e pe? O unau ke mi sabe whanau tō he teke ansit nau tōlu ia. Until o ku whai ko iai process ko. Te tā. Malo apito Eiki Palemia pe Eiki he Eiki minister Moimoi.
Ko lawe I pe e awia ai hoha a koia mo tokanga tu whelawe I pe mo tuunga koe ke kapniti. Pekai ki ngata I ka koe o mea ni ak fo o ka tau tolu I tongani. Tatau te whito I ngahi sino mau mawhai koe ni uki ai. Kapniti koe wha mau anga kai pe he poki ki he tuunga koe ni o e ngahi mea koe no kumo whilawe whalearea. Ko wakai pe ako Eiki Palemia. Ko umea koe ni o tō ia ka koe. Ko mamawha I he whaitutu uni koe ni teke whakahoko. Neongo ko ho o kakai eni I he kapneti. Ka ku ke whaitutu uni koe ki he Fonua whakaluku fua. Pa I he ene pehe, ko wakai atu koe aku I he tari koe ni ki he taimi o e tangi pe hange koe tutuini ai whamauanga. E pehe nai pe ai wakai atu I he tawhaki ki he amanake atu koe ni ki hawhiri si I ke whetongi mai I he tutuini ai whamauanga. I he taimi tatau pe mahino koe kore koe ni ki he whamauanga ki he tutuini ki he ume ke hoko atu. Ka ko uhinga pe aku ia I he ene whakaluku fua ko halaia I he whamauanga. Ke hifo, kai toki whai e ngā ue koe, hange koe ia koe anga maheni, I he tangi, aini o Lolotonga lere taimini, koe anga pe wakai ate ta whakoia. Hai pe koe nau tale nei, o tonke mahino pe o kiai ai totono ai tokotaha koe ia kene kore ke au ai whakahoko I tuutuni. Ai koe stay ia ai koe judgment. Pe o paulewa te tau, o paulewa e grand ia he whamaulahi, he kai lewa ke ansiitia, e tāli lewa ia whatatau ke whaitutuni ai whamaulahi, ka pau ne pehe mai e granted ene application ke stay. Aia koe totonu ai tō taha koe ia ke ne whai lewa ia, ai ne ngāui koe, pahange koe nau tāli, koe submit e nau kore nau tolu, koe mea Chief Justice pe te ne tāli pe ikai. He ai kai ke urawa presume pe te upehe e whaitutuni, fe ai whamaulahi. I just have to wait ke utali, pe ko ha ene whaitutuni, pe apai whakahoko ai pe unseat, koe process pe a koe ke tau whapapai. Ai tau whapapai tutuni, but at the same time tau whapapai, ai whaunga mo e totonu, ai tō taha koe ke whauai, hange ko ne kore, pe ko ne apply, ke ta off ke olewa e whahoko ai tutuni koe ke unseat ia. Eiki Palemia ka taki pe nei te keki ke tari mai wheu I koni ki a Saying Star Saula lau. Ke whuki he nei os whakawhisi ia. Ko hai tukunga kuia. Ai nei os o mai nei toi whakawhisi ka pau ke tari whoki e ne whakawhisi. You have to accept in a resignation. Ai nei submit mai pea in a mea kauti ke tari in a resignation ia nei ko whatatari koin ke unseat koin mo ne application ke stay a judgment. Ai nei ne hanga ia o mai in a tohi ka koe mea le vai a koe he mau whakakau ke orewa ke ake ne whamari e koin ne kore ke CJ ke Chief Justice pe stay pe kai. He opau lewa stay le vai mai no e ta off hold everything here until ke whai appeal pe kai. He ne tō he taini. Ka ku volunteer whoki ia ke whakawhisi. Koia. Ka koe Palemia ne tāli pe tai in the resignation. Ta tau pe whamai more pe Moimoi minister koe. Kona whawhisi manao. Mai nau teki ata mea mai nau teki nau whawhisi. Ai mua tāli ko toa ke he whahoko ange nau totonu ke nau apply ai ke ta ofi ai whai tūtuni pe o pau wau ke wharea rea pe unseat nau tō process lewa ai nau appropriate resignation. Aia koe ne tu pe le wana ia o ku hange koe wakai atu ke keisi koe a lavu. Koe umea ia koe ni ka pau te tau toi hau tu o ua, tu o tolu. O kai ke pehe ia koe fo ilaine pe taha ke tau aluai. O ku malawa pe ia I ngai tawhaki. Ko tu koe fo ilaine pe taha. Apa pe na mo mea ke interview koe na SCA, na ne clarify mai ai mea koe ni. Ai ki ke pe ni mo ke sa lavu. Malo pe toi. O ai tata pe hangela mo ha tata pe te tau ospe pe afin. Ai o ga ospe na ka ki au ke ta fa koe te ke nau. Ko bo tak ta fa o si ai be vai ni. Ki whehui pe ia he whaha mai ko ia he Eiki Minister Moimoi ko amanake a ahi mai ko ia ai Minister ki muri ko ia se aina. Koe naha
hinga maalunga ke a mai ko ia e minister ki mulia siaina ko anga pe ki fie I lo fa mo o ke pe ngahi le pau e ka we ale pau tokoni hange ko no mai toi para we to no mo misi vaka mo me pe ka we ngai me ke fa sain ai kau pe ko tonga pe o ku me mai ke ai o ku kau pe tonga ngai fonua lahi ka to me fonua ko na recognize a sain ai pasifiki o ku ne o fo mai ko ai ko tu pe ai ta no ai ke ngai me ke mana ka wa Solomon kau tok fai Fakataha e kau taki ko pasifiki isi ulai wike wa ki fisi ai hange ko fa ta no ko ki mo o sai en ke fa ta no ko I loto I he leaders forum ke fa fe mai no ke o sai en ko ki tana ke pe ia e breman ko fola mai ko ni ku ko ne hangaton mai big tongan tla hai ne fola ke Fonua pasifiki o Hawaii Kiripati Hawaii Hamoa Hawaii fisi pe au mai tongan ai ku ha taha pe a foki ko e hoka pe fe hui Fekau'aki pe pa mo o ngongo lele ko ia ku te ke tau green light o whakaava ho tau kau a Fonua ai tuunga ma te ko ia Fonua o ka pau kange ko e mea ko e minister o koe ai ngahi wei ve toi ha o ki a mui anga pe bakai lau ko ngahi fo ngai mi te ko pe mi muli ai toi ngai ha ko u variance ke he ku toi to fa ngai Fonua mo uange ku tau ma te he holo ko no a ho ni ma ai kolontini na fai ko hu mai ha variance ya toi to mama fange ya hange ko mau tol kon te ke mau pu ke ko ya he covid ta hi ba pea moe waha atai mi ko tuku mai ko ke tau hu malu I waha ki ha whakanganga ke atoi tai mi ko ngā ke toi hawe ha takai whao e hu malu I ko ngā o te ke mau puke I he COVID. Malo pito mere man me pehu I mau inga ko e ni hange pe ko ku whamatala ko ane nai ko e tunga ko ku whaia he potungawe ngai tu uni ko ni o mga tuunga I he savea ke u Fonua ko no whai mai folau ko no sila ko fisi pa mo Australia pa mo e veurieni ko o ku I he u Fonua ko ni ai ku mahino be ko a he fitu mo a he ni ma holo ko ki ai ku I he tunga whakawhia maari e pe ia he ongo I potungawe ko e feu ko ke tunga mateu teu o kuia ngahi infrastructure be ko ngahi faunga ko ICU ko ngahi container ICU ko mai me siapani o tau mai na katu e fotu ko CT scan ko ngahi meia ko o mai he mahinani ke fai hono fotu ko ia ko ngahi mea CV o ke ilahi petu ko tai nimi ko retso ko he ono mano tupu au ke ilahi ngahi ko tu ko ni mantui fo ko hau ko ni ko anga ka ngawe ko anga ka frontliners he hentolo e ukesi ka pa leva to e fo tu ngai u me ko ni e to mateu te wange ai potu ngawe ki hatoi verien pe ko hatoi wave eta ka pa e to e hau e tau fononga tau tolia ko ni pe to asenga verien ke he ia pe ko variant of concern I Nusila mo Australia te tau fok tau tolo fa poto ai malu I tau kau a Fonua he te tau te lape tau tolo fok kai tipen pe ia me ngahi whakamon whakasaianis Fekau'aki pa me ngahi variant ko ia taim ko na e kamata mai ai na mi mei wike tolu ia incubation period alwe ilok whakasaianis ia wa mai ke aoni ko mea koe ke huhu malu I ko tu fok tai nimi ko recommendation pe ko e fotu mai foki pa ngai fale pe ngai fi ngai Fonua ai ko pusta pe to ta fale mai tai nimi o ko se ngai Fonua kuna ofa mai ki tongan ai motena ko motena ia ko fa ki hu Amerika mo mea malu mo si mea I pe he ngai ongongo ai palestino Amerika o si pusta tu o aki ai ko motena mo fa ho pe kana tolu that will be an option because e lava ke hoko ia ka pau e a o atu o ha ngahi veuri ni e fe ma ke te fai ha hu posta tu o
he ai ku ko AstraZeneca na tau huhula ke mo hua pa tau pusta ke Pfizer ai ko hau ko ne Moderna ku ka ia ku mo tano mo mau mo CEO mo timi o mau fia ko ngai fonua ni ku na ofa mai ai ngahi huhu malui Fekau'aki o Hu'akavameiliku pe ke Europe pe ke Amerika pe ke fe o mai foi fai nga mari ko ia we ngai fonua ai mamani o kuna fiu he feinga ke mau ha huhu malui ke tokoni aki na to ai ko katokia o ke taimi ko ia o ku ai hafie ma pe to fai de vai ai tala no aki ai ka ko tu he taimi mi ngai hafie mari pe tu nga ko ai ai huhu e ua ake ai AstraZeneca pero tahine ngahi lau me ngahi pe muri monuia tongania he huhu ko AstraZeneca e ua pa mo Pfizer i he tu unga ko tawa ko kia he taimi mi ai puke mo isi ko ki na tolu ko ku al ke ICU to ko fale mak pa ko ke ka pekia mai no be fo ko ka pekia fa pa la ka na tolu ka ko na tolu ya ko ka tu la ve ngofua he kange ko tau tala noa ko ka pekia ko ia ko to tolu ai na ka ke hu malu to ko tolu ai hu peta to ko le hu heu to ko ta pe ya na tolu na ka pekia na hu pusta ai ko vai ko mo ki mo tolu ngai fonua la lahi no fai ngahi study Fekau'aki pa mo ki na tolu kai ke hu mo na tolu hu pa ko mahino pe o lai he ko tau tolu ko i Tonga ni ke whakatonu lea koe a aku ko tau monu ia anga so ko o mai ai Pfizer ke lava o huhu pusta ai Fonua falufu ko huhu ko ne ai longa ai whanau tau nima ke tau tataha e lava huhu kotoa ki nau tolu i he Pfizer ko ni ka poe a oatia ki ai ku os tau pehe ku expire ai Pfizer ko ke huhu os maa pe toto e potu ngā oe os maa toto e pule anga kai ha me ai hoko a mu yang ai hange ko hoko ko dai misere i hamoa ke ton ke to tuhu hata kata os at be polo kalama os takaya te kau ngawe o kulele pe huhu e holo kunsalo te a koto he to ko monu ia anga tonga ni ke totong ha be ko Fonua ko po ke alu fenge mau ha se nit ke alu totong ke huhu ko ta ko hunga fatala no aku ia ne ngo pe ki na to rio ko ke na tuiki ai sai au pita fa pa a ho toton pa mo tui ka o to ki te alu fa loto i holo ai ka kai na ho ko ha me ki ai pa e ke ka hai Paula Moimoi pe ia Fekau'aki pa mo hiki ko ia totongi ko ngai koloa ka ke pensini ngai ha fa maman lai ka o ku o mai pe ki tongani ko tau ni fia te ke fa hoko ha hiki ba he ngai pe ku lava fa tongia pleanga no to wange mai ai ngahi tokoni o ko mai ki ngai sektoa ka pe ke ngai business mo mea ko anga pe ni ba kai o te ke o fanonga pe tonu ik mau pe khala ha ongo lele pe me he ngahi panke fa komersiale o ku ia nai ha nau ngai fotutu pe ko hatala no pe mo puleanga ki ha mesi ki he kaunga we tau te fito ki he ngahi no o ku ia ha ki ipalani ngahi panke ke nau sitokonia e kakai ko e Fonua he ko e panga te au he tainimi ko hange pe haloi e te hume ke wharikoloa ka koe talo e hoko ko ia ko vitahi wā mo pae mo ngāwhi o te ke wakaya waha ki ongona ki ongo lelei o waha ki mea ofa pe me he ngahi pankefa komersiale ki he kakai Fonua mele bla mau kawa te atona ki whakailongai ki nau tol ko nei toko ni hono o mai ko ngai tala mu custom soti a police ports authority na whakafofua e si o ko ni custom mu nai ova he taha mano ai tala mu pa paule te tau fulihi mo uta nei mai puha
ke tau pehe ke whao hia talamu tene whafua le wakua mano ai ngai talamu nai o mai mei muri ai tau whamalo ia he ofa maa muri ko talamu e ua mano o ko mai ki he tau pehe ke toko taha kilu ai mei talamu e taha e tau whakawarisi pe ke toko nima ai koe fu uta lahi moni e pa fa malo ye ya ke na tolu fu nga lahi ko na na fai ka ko ai pe ke fa ka tu pe o ai mo ngahi ofa ke me muri ko ko pule anga pe fa falala ki ai o tau ka nga ka ko mo acknowledge pe ai fu ofa lahi ko na mai me muri time ta tau pe o ai pe ai ngai fa ka mali hange pe ko retirement fund pa ko fa nga o ke hela ko ai national ko nga ke lava he ka poate ko ia o whakamawhai ke to maha ki se niti a ki nau tolu he private sector ko nau kawai ke nau mau ai tau pehe monu ia tatau pe mo ka nga whapule anga i he retirement fund ko me ke pange ai whai foki ai foi offer pehe time nei tau pehe nei lockdown ai ko ni ai Fonua ka ko mahal ko o se time ko ia ko ha me e pehe tai lava tai ta no ka ko time tatau pe ko me foke Fonua no mo tani mi to foko nga o ka to pule anga mo ala me pe ka po pe o ai ha nga hi fo nga te mawala to ko ni ai ko ha fai ga time pe ke fa ta no ai ko tu ko me ma wi nga ya ke fa si o ta fitu ke langa ha ke e tau langa ha ke ko ni recovery ko ni o tau ko fu ai na to se pa fa ta ba na ta li ai me fa le fa ngo fulu ke to e tufa ke kaulanga i eua ki taanga ki fonoi ki patangata ai ko tau pe ko apa ko fa le ni fa no langa he kauta hai wanoa ko ngai family to la hi te nau ma o ki ola le ko ya he nau nga u he ngai fa le ko ni ai o ai pe mo ngai nga o ke o ai nau to ko ni ke mo ui anga ko ne kakai ko tali pe ke he nau ti bia pango pe ko si ki panga te au ka ku mar ko ta kai hoko na lava to ko ni ki lai la yang fa ta tau pe ke tau i ve te ha ki feu o ka pau e ansi te mi sa pa pa ka ke tali he fa maulahi ai ko le ko ni ai fa fonga ke stay judgment normally it fall by big he Palemia unless o go hanga ai hata ke acting mi sta pa e Palemia ka taki kai ki hua tai pe ai feu ko ni he ka venga ta tau pe ko e Fekau'aki ni mga himonu ia e ni ko ni ku tau pe ko na halai ai fa mau anga ko anga mai ni foki ka pau e tukitua pe ka pau e fai ha no fa tontonu na tonu pe na tole fa foki angi na monu ia na se ngai ke spehe sai ka pau leva e tau pehe na no foi loto pa fa tontonu na ke halai pe e aha ha tu ni e Palemia ki na fa foki na ngai monu ia ko na ma we va tai mai ko ia o pe ki o ai ka tali pe me ai ka ko lautis o pa e ansit pe alo tia o reverse decision ia ai o ton ke entitled for ge na ko ton huia ia pa pa na sfa filisi ia pa no fa ta hange ko me na ho kalasike ka hale ba me ho o pa o si ha we o si ai to ta ke he ha no si we try to avoid me go na me ge se fa de go victim of law o lao kana e foki compensation ia na o ange ke lasike io ai go compensation but he ka ne to lava te ke no si e ko hinga pe compensation ia ko ke ne te ma we pau pe ang bene se nit he nai ton ki ai ka fe le va ta fa ke ta ka pau e tu ku ki tu e te na hoko atu pe tu ni mai na na ki halai pe ai ko de ko o se pe fo ki ai ko no ansi pe fo ga na ko hange ko o se fa hoko tu ni fa mau pa pa ko ke successful e appeal ko hai pe fa si pe e Palemia ka tak pe ki ai pe ke mahino nge pe mahino pe fo ke ai to ko ko ki na fa fisi to ka nga pe ni an ki a seng sta sa la ka tak ko nga ku o ku osi volunteer tu ya ke tu wange ia pa o ku o pe ta ai tai fe unga ko fa hala ia ko ha o hinga ke puke to ko ta ko ni ai pe ko la ne nai ko age fai nga mali hange ko na wa ta nai ke apply ke stay judgment ai ko de stay pe na mai no ke fa ho ko tu ni fa mau
ai ko age whaingamārie ko ia, osi tui whaiwhe mea akia, pia moe whafofonga, pa moe misa, a mui ko hunga ko whaingamārie ko ia, nare os mea ange whokia, he kapneti o mai ai tohi. Pa whamahino be, o gai be moe whaingamārie, ke ne kore ke ta ofi whaitūtūni, until appeal, pe ko ha, hange ko nu Lolotonga kore he tainimi. Okay, minister pe he tainimi. Officially, ko ke minister pe ke tari ke. Mala pe toi Palemia ko hoko tu pe fe tatau pe ko fa mala pe ke fe tuna o confident o ke me ka separation of power I ho lava o ki tai mi mo ke fa ma fa pine e preanga e ko ia e fai tu ne fa ma anga pure toluia pe te hu mai mo fare area ka ko executive power ko Palemia mo pure anga Yo whakatai taimi I ke lawa whai ututuni ke ua whe paki ka ki whehui. O ke palani nei ke nasi iai pe lakanga pe he I he pureanga ne a whio ki mua. Ne palani ke I he taimi longoa a pe he ne whare me Fonua ke ha kau minister takoni minister na Hu'akavameiliku. O ki I leo o he fo I lakanga. Kai ua whai e vātau ke ma upe o kakai lota whare area. Ka nau ke nofo pe I he whare area. Ke hiki ni mana tau pe ko ulaki pe ka to ko atu ka mo e wai parani ke ka mista hu hanga ton mo ka mista hanga ko lau ka acting minister hanga ko fuolo ko ku ngai be faki parani pe ka ku mautu pe ke al pe lau ka to ki Moimoi pe ko ku fai ha mea pa to execute ngai parani ko ya hanga pe ko ku tau hanga mahe ni ke ai ka ku se of mana tu mai acting I ko ya malo pito ko fa osi au pito pendia e Palemia ka ko minister ko ne ke mea tu ke ki Fakataha na fai tu preanga ka ne fihu ya hweni ke to kon Palemia mo minister pa nga kana na ki taloi Fakatai mi pe ke mea mai ko portfolio ko hue a ko e form 1 ke form 2 lave monu ia e Fakataha po ne 1 miliona ki to tongi ako Erewa ai kalasi ko e whaka o singa ako tertiary level ko kakaya o smate te upe ke huanga aue na wana toke polo uto taimini ko kore ka ke mau na autoria ai monu ia ko ia I taha po neua ke whakakau mua e feitu una ha monu ia ka nautolo na e ke patala me ko ke kau nautolo ka po neua fe ia ai a whaka o singa ako TTI ko TMPI ngai u tertiary level whaka o singa ako ko ke naulawe na tolo he taha po neua miliona ko kore o ke pe me ko student loan kana hua to nga o ke fe tau taha pa na fe to kon ak ta u ye fa nga ko fitungia o ke foi ulu pe ko be afi na ko nga ko ke foi ulu e oh ai io ka ko to ka fu mo dia ko mo totongia ko mo toria foi te mi kakato ko ia ko le ni ko fo ke na ma nga o na toria te sorry level ai ko matu ko se ni te ko ni alpia ki he apia ko o ko ki alue ki Tongataha ko e una pepe ke pa ne o wa fa ko ni totongi ai te Hu'akavameiliku ka ko ke mo ne me ai mau ofa ma to pa nga fitungia o ki foi ulu ka pa ga ta fo ga ko ki ka tesui ka ko me apia alpe fo ki he ta be alge wesilana o alge katolika o alge sastonga ai ki alpe ko ki alue ki Tongataha ko ia ai ko me ko na ko lau ko student loan ko me avia o ale ai pe anga fe hano whakahoko ka ulahi pe toko ni tai ni mi ko programa ko set e ulo ko sila wafi ai kakai o na totongi na wa ko mo wala me pe ai ko pe nga toko ni tai ni mi so ni ko mahal ko me pe ko tai ilogi ai ka ue pe nga toko ni tai ni mi fa na wa ko ka me ma wi nga tai ni mo asimai ai lahi al ko ki he TVT ako fa teknika le ai ko fe me fai ko toka ki alga standard ma lua enough ke lava na hi ki atu o nga we no sila pe o atu I Australia kai ki ngata pe tori ka la ke semi skill mo skill level o ki sa nga se ni ti malo pito tau fa alfa si ni to be fo yo malo I Palemia ko ki fe hui no be ni e ua ko Hu'akavameiliku be ko Moimoi atu pe nga I Fehui Grand Fekau'aki mo ni he ho ek minister ku halaia ko o ke me na ek Palemia be ko uesia na I mise pure anga I hono ke whakanga we I be ni ihi ko ni ne ko whakahalaia
Niang o ke fo atu pe tiu process e ngahi fo nga we. Ko e veu no wa minister mo ui. Ko e o ke fangi polo kalama fakaloto ko kau fai fekau na malanga I mai o kuloi no tuaki holo e lele e hu malui. Ko to kanga ba ku ia ke he mea ko minister mo ia nei o ke tau lao ki he hu malui ko ke ala pure anga nga we aki. O ku whakatoanga ngahi fika, o ku hangi o ku maamari ene kaka ki olunga no whai e hu malui. O ku toka ngāpea kuia nā ku e sia ai whiria e kakai e Fonua ki he hu malui ko e uhinga ko e whanga ki polo kalama ko e tunku malanga I takai holo. Malo. So ke roka e whehu I Faiongoongo to kage. Ko mea kon ki hake ko whai tūtun ya ko mea na ke whehu ia peu. Mau toka ke ngāri COVID mo mea ko tu mahu I ngange ai Moimoi mo whapapa I lao whapapa I totonu ha Tongataha wai ene totonu whakoni sūtoni whakalao o kai ko hinga ke tautou like mai ha lau mata he Facebook e riri wai e mautui ke lao kai ke riri wai ai tatawai bebe e lahe like ho pehe mai o ha mo ha o pau ko fare I mau mo tui mau ke ange whainga mari whakalao whakakoni sūtone to ta ko ya ta ko me e te mau whai Paula pito tapi ko e o tu e pot ngā we ia o ku iai pene ki iuesia ka neongo e kaka mamari e fika ka muwhatoka ngā iang e kau Faiongoongo mai ka kai Fonua ka pauna te positivi I he COVID tahiwa e toki o se mahina ia e tolu pa te toki hu pusta ai u tolahi ak nau tolu ia nau positivi hango ko tau tanoa ko ni ke to tamano tup ko ni ai ka time ko te nau atai ko ke hu pusta ko tu e to saia nge fika pana ia pe pa mo e longai fana ia na nau puke mo nau tolu ai te nau tari ko to ke o se mahina tolu ka to fai ko ia ai hu pusta pe ko hu uluaki ko ia e ka uleka tau ni ma ke tau tata ko e monu ia anga ko e he tainimi ko e ia ko me nga au ke tuku ai hu malu ko ni e o se nga lau mahin ka to grava whakaonga ko e hu ko ke tau ni ma ke tau tata dai o mai e no sila e tau se tamanto luafi ka to ki expire e hu ia ko ia ki sune aia ko e mawongoi he pisete fata ko ni e a wat pe ki ai ko mau whaka amu whuke ua e tai aonga pe more ngahi ofa mo toko ni ko e ni he ko e he kumamafa hono whakatau ai ngahi huhu malui ka ku ongo I pe pot ngā ue ia ko ne tiu pe o se mahina tole na u positivi ke na whoko huhu e ngai whainga maari pe mai no pe kue kaka ia koe ke nau me koe ke mahu tokanga ke he tainimi tau tui pe ku ata mai rei pe kakai pe mo e ngai me ko ko maman ke tawa ko me ngai me ko o te tau tari ke toki ko mai fai ngata pa tau toki ko mi ai malo e Palemia he Fekau'aki ka ta ko ki feu e nia he ngai fale ko ni u vai ko fai hono langa ko ki feu pe ngai fale ko ni mesia ina prefab ni mangiao ko angai mau ko e ongongo ko ia ai ko mahino pe foki ko ka no bathroom hu fanga Fakatapu e kalasi ko ia o ku ai ku ha ku mo ke ngawe aki pe tai ao ngai fale ko ia pe mo ngawe aki ka tok tana ki atu pe hano bathroom ai ke tal ai o ku to me le vai foi container o toi langa rewa mo bathroom ke hange ha loki mo he mo me mo loki ai o hoko le vai ko foi option ni eta e ala fili e ta ha ko ku ai ke langa no fale pe langa hange ko fale ko ni pa tangata pe ko ki fale pe ka ko mata tahi o ma tarang pa pe ke langa ha fale ki olunga ko hinga pe ko tahi ka ko ne ala tu pe ko ulanga ki loto Fonua han ko ta anga mo mea pa ata rewa ke na fili mai ke fa langa aki ngau aki container pa to langa rewa mo bathroom pa alu o ke compliment pa ave pe choice
ke nau Filipe pe ko ha ai whare unau pia. E tau pe foi whare e wangiau ni manoa ka pau ko e oku ai ua e foi kontena malo. Ko e whakaosi pe e Palemia ko e isiukan ke uhila. O ke lahi pe launga mai ke mautolo e retio ki he uhila. O ke pe ke toi holo hi foi e pena es at moi toi launga o whakahua tu ki he waa ko ni consume ai MZ peko ha ki update mai me ta fa ko ya ma ko press conference wa Moimoi na ta ko ta be mo o ko wa be mo me ko to ange me pa ko fai nga o ke o tike mai report ka ko o stone ke o me kamata pe resolve ia pa ta normal ka tu be mo ke to ki get back mai a ba te ha fa mata ke mon be ku ke ai pe la ngo ke Malo pito ek Palemia mau fai ngamali ek minista mo ui kata ke te fe ilot bene ke Fakataha hiva pe ko ia nai ha ni ihi ko mau to oa e vailasi e ne a me ko ke Lolotonga ni io o ku o si ai pe ki na autoria ku o si puke tu oa he ko la itafu ka ngai ko e ka pau te puke i loto he mai na tolu fa ngata pe ke te to e puke tu oua taimi. Kau kai ke ta ofia ai e te puke tu oua. Ka koe puke Fekau'a e to maa nge he puke Fekau'aki. Ai lava tuk maha ki fika ki he ni ihi koe ko mau to oua he vailasi. Kai te ulava maa te tainimi. Ka e lava maa mai he api whakaaho. Fika koe ko teo ko mea bai ngā peke to ko mai fika koe. Ka umahui ngā peke tau to yo peo whakamare pa te aimea haki posta. E ko hake ko Fakataha ko he Moimoi taha la maulele atu within dia mahina tol ko na mega mi samoi Facebook ke la na pe apa na time ko ke ta mano tu po positive no sila ko tu apa na te ke puke ko tu na puke ko nga pe ko expose la ko ai ka tu ke to ko mai na da feu I ta na ke mai ke malo te paus Malo pito mau fai ngamali ko e ko famala penia e ni stamo ui ko e siat ko ni ko hu ko to ya ko mia oku o ya na tula omicron ko se ko ke hu ya ko ka le ka mia hange ko ni malo he hit kai vai ya he IC na oksai e nu ngalo ke fa na he fok mai ko ki langa ulcc kai tu wa na vai ngalo ke inu pe ha ko to he vai mafana Sape te o wange CEO kono mala e ta whako ia ki he... Pula e te maroro le. Malo whape whatapu kono mone nai kai kia ha whainga whamooni pau ia. Ke mako ki la pero ke pehe puke tu owa I tonga ni te kia hatau teita tato kai ka hataha ia. E puke tu owa e whai beko na mea kai minista. Pe ko mea minista ko tak mahina e tolo ni tau to maki. Ai o haha malofia ka hata puke to over within 3 months. Ima man ka to ai. So we don't expect hata puke to over tongan. Ko mea ko ke inu mengalo mea ko mea pe ke o ai fula he inu suka. Lai ko inu suka mahalo na ko ia ke. COVID. Ko ko ni tuanga te Fonua ni me ko na tolo me o sta wa ni ke o lunga ko wa ta ko au sai au pito na vaccination. Ha ko me misa o ki fra kala ka nge primary age ta ka ke low pe. E pa ko ka ke wi ka hau o ku mau si ni ha pai na fa le be ko si o pa sai ha pai mo va mo tu pa Fakataha na primary school and all he ku ka mo fitu fu ke ko he pole lai hono finga ke ya ko fa na ko va veta na hu ki lo ke ko ko sai ta ha ya ka ko ba wo ki me be ai ko ne computer o lo to ga o ta mai o computer to fa wo mai be ne tau mai to ki mama fa ke no o sko no piti ko me o ki mama fa ke ta fe ka ku lo to pe bula ke ne kava ko nga pe ka lava ai ma to to fa ta wa na laptop mai na fa na sorry ko fa asi ne pe ko mo to mo fa te pe ke o se pe ka te Fakataha mai au o ta ko se de fa malo pito ik vale me ko ki fe pe ne na to fa no ngane nai ho fituna o fa ko mai ko lava no filie commissioner Kom soni kau ngau e whapleanga, pe kua mau mea kau rep mea te tolu mea. Kai unga pe nia, ata e lawa ke
ke fai hatu tu uni felave mo te hoko atu hatau toi fili poate ke tohi atu o fou atala ngā ue i he commissioner ka ue fili whakafo i pone pe ia e minister e ahoko ia. Malo cho ne Malo. o tai ta hai be fo ne la ai go public service commission to aga be ke foi be ma ke he pe. Fa malo atu o ku te ta ku to ta o Kata whamoimoa koe ngahi whakataputapui koe nei whakahoko mai koe toi whakalahi mai whangaloku koe ngahi whakataputapui. O ku kamata wheto, kamata pe pongpong tōna ki, pe kamata i pe he ahon. kamata pe pongpong tōna ki he wike ua. Nge pe koe normal. Fa malo atu Iyo, koe ki whehu i pēnia i ho o statement whakausi Fekau'aki mo laptopu. Ke epe ke mahino he koe miheanga ko ho whakamatara o kuhange te mō kawa ko toe totongi. Pe koe... Ai koe whakauka ne ke whakatau mai, kautonga mai koe se niti ai parents o reimburse mai ake. Ke ni mangi au pe ai tō koni e pure. Ai koe whenga ni ke holoki pe ke ofi ni mangi au mau whenga ha whaunga. He ko taim kou piti ai au ko hau e laptopu i au tahawe uange au i au whai ki olunga. Ai koe ke mautari mo tolo ik Palemia ke aloha taha maha ki second hand. O pau pe fo o ka nga ka mai spec ke tali he ka ko nga pau te ko ke tali ko ke mea ka ke mai ha mea me ha local supplier o ku mi te mau specs te mara pa to a te mau se ni ti o pau o fe o mai specs ko ya o pau ke fi tali palo fa malo la he tu Luciane ka o ma soane ko ka mo tol ka to ka fa ngo mo la mai ne ko pe ki fa va ve no tala tu ang mahui ka pe ke tau potano wai ko lo pe ulai pe ngai me mo to ka ngai ke fa mala la tu pa mo ngai point of view mo fonga fa ho fa togia ai pulianga ka ku ye ho ngai ha mo la ba mai fa malo ke misa ki boli mo misa tak mamata ni me mai ka ma ka ngau e pun ngai mo wi mo la ba mai tu tau ho ngai ko to pe ke fa ngau e ne ngo o se ne la ma hina nau ke whahoko whatongi o skia verenga pe ko hinga pe ko gai tamua mo e kawa e tau hao koni mo moi lere kakai o malo ke misa moi te lava e tau press conference e whiawhini ka tau whaos pa koe kres lau ko sisu kuraisi o whai tamai whio he lau mare ma neoni tuku ia mautolun ke o nahili ka whai peo tangata amen malo Mau e mahino. Malo. Malo. Malo.